mari. Ayo, kita main. Langsung ada siapa itu, cok? Ntar dulu, sabar. Waduh, tiba-tiba 3 tuh komen. Keren sekali. 5, ya Allah. Sabar, cok, saya ngurus thumbnail dulu sama anuan Discord. Sabar adik-adik. BBB aja main Aceh. Halo, halo, pagi Mat. Pagi Bang. Kok pagi sih? Ntar lu, saya share di Discord dulu. Bentar. Beatbox, beatbox, beatbox. Main. Beatbox. Oh, pap. Apa nih? Ada apa kita? Oke. Audio language. Anjay, berasa main di PC gue. Asik, gila. Inggris lah ya, udah jangan aneh-aneh lah. Udah, continue. Brightness gak usah diapa-apain. Nah, lo. Apa nih? Bonus konten. Apa nih? Tar lu, cok. Ada bonus konten. Lu, nge-lag. Halo? Halo? Halo, cok. Lu. Apa ini, cok? Ubisoft Connect. Ya, udah terserah Anda. Dah. Coba option. Fab, ho. Kayaknya gua bisa nonton malam ini. Dia so asik banget amat. Ho. Oke, gameplay. Ini tidak usah, ini sound mungkin. Mana? Subtitle, cok. Jadi, subtitle language. Ini boleh. Speaker name, background gak usah. Control udahlah ya. Sudahlah ya, sip. Discovery tour apa ini? Virtual museum mode. Tidak usah lah ya. Nanti saja. Ini di akhir nih, discovery tour. Udah, yuk, mari kita main. New game. Pengen tidur bro, besok libur bro, begadang lah. Terus kalau libur ngapa? Kita main ada easy, normal, hard, nightmare lagi lah. Yuk, nightmare. Gue tuh tidur teratur bro, gitu. Dikatain nih bentar lagi nih pada apa? Lemah. Apa ini? Komputer. Apa ini, cok? Komputer. Loading ya? Ya, loading.
Sepa gak boleh ho ho ho. Ini juga pasti rame di pertengahan, tumben di bocah. Tuh, Sep. Aduh. Oke. Padang pasir, Mesir. Berarti mitologi apa kalau Mesir? Mesir mitologinya apa? Terus bolehnya apaan dong? Tapi grafiknya kurang. Gue mainnya monitor jelek, cok. Nah, lihatlah. Tuh, tangannya tembus-tembus, cok. Coba gue main PS5, gila. Ya, gandengnya terus, Mas. Anda settingannya jangan lupa di 720. Jangan lupa 60 fps. Ntar Anda nonton burik, cok. Ini game Firaun ya, Pak. Tempatnya sih sama kayak Firaun. Cuma saya belum tahu. Amat perlu nama gamenya kah? Kan udah ada, cok. Di judul. Tahu gua aspiran siapa, cok? Apalagi tuh aspiran. Aspiran gigimu. Asik. Assassin aja. Sabar, santai. Rujak. I thought Magites was supposed to protect the Pharaoh. I am Magi to no Pharaoh. You see this? I can read my own name, Nat. We will find you. We will find you in your sleep. Sleep. I never sleep. I just wait in the Dipakai ini shadows, topengnya nih. and I will kill you all. Everyone who Nah, slept kan? the other day in Siwa. Agak keras ya. Aduh. Najis, gak nonton amat, skip dulu. Ya. Nama gamenya PUBG, coy. Ya, betul. Udah, gue mau turun dulu ya. Pas Rame baru comeback dulu. Yang bisa nonton dimohon kesetiaan. Hypatos, Rujak, Bodyguard. Hypatosnya mana, cok? Oke, kita main nih. Lu juga ya, Mat. Ho. L3 lock. Sip. L1 block. Master was a Oke. murderer. I am his sworn bodyguard. It is a question of honor. I am the Magi of Siwa. Then you are a worthy opponent. Sip. You are weak, Magi. Cok, ngamuk dia. Oke. Nah, lo gempa nih, apa ini? Punya AFK enggak AFK, musuhnya gerak, cok. Jangan tidur lah, Sep. Asep. Saya tadi tidur siang sih, Anda tidak tidur siang sih. Coba tidur siang. Lo. Nah, lo. Ayo ambil tamengnya. Itu pedang Anda. Ya. Mari melawan. Lock dulu. Sip. Shield break. This place will serve as two. Ooh. Let it be you. Let us call truce. You are not the one I swore to kill. Question of honor. It is a fight to the death. So Aduh, be aduh. it. Sakit, cok. Ha. Sip. Apa itu? Gerakan apa, cok? Kena lagi. Sip. Dodge, yes. Sabar. Astagfirullahaladzim. Dodge kotak. Rada aneh nih game memang.
It's astagfirullahalazim. Aduh, mati dong. Apa ini nih? Oke. Kayaknya special move tuh. This awaits you. Musuhnya AFK jangan tidur lah, kok itu yang tadi, cok. Carry. Wah, bisa dibawa. Apa ini? Duit. Loot. Heavy blunt. Equip mana? Mana? Gear. Iya. Kok ini, cok? Pack. Apa ini pack? Sabar. Loading. Sabar lu, cok. Ulti. Yes, special move. Sepertinya. Lama. Kita langsung ke gear. Aduh, ini loading aja. Gear. Apa ini? Melee. Oke. Ini damage-nya 37 per second, 38 mendingan ini. Oke, ini ada perisai. Udah, terus apa lagi ya? Kok saya beli yang ini loh. Saya beli yang kayak ini apa nih? 3 ability point. Call mount. Oke, ini kuda, nggak manggil kuda. Ini kayaknya warrior aja deh. Your life can regenerate. Mungkin tempat boleh. Jaring. Nah, air attack. Nah, ini bagus juga nih. Ini apa nih? Charge heavy. Nah, ini aja. Sip. Terus ini headshot XP. Nanti dulu. Apa ini, cok? Oh, ini juga bagus nih. Bisa. Nah, ini aja. Bonus XP. Kalau misalkan kita assassinate besok FIFA, yes. Besok FIFA. Loh, senjata saya mana, cok? Loh, kok tidak pakai senjata? Sabar. Mana senjatanya? Gear. Loh, kok melee? Pakai ini. Nah, bentungan. Aduh, jangan ini deh. Ini lambat geraknya. Ntar lu, saya lagi milih-milih, cok. Sabar. Mendingan pedang deh. Pedang. Ini aja. Kuda. Outfit. Kok tidak ada yang ini? Tahu ah. Ayo, mari main. Salto. Aduh, tinggal 2, cok. Yang stay. Agak bosen, iya, saya tahu agak bosen main game gini ya. Ini bisa dapat item nggak sih dari sini? Saya rada bodoh nih. Saya baru pertama kali main Assassin's Creed. Kita mana? Oke, ini scan buat barang hilang. Iya, barang hilang, cok. Oh, ini ada kecoa lagi, astaga. Dah. Masuk mana kita? Oke. Ada torch. Vault. Oke, lumayan. Gerakannya lumayan sih. Gerakan. Nah, tuh. Enak sih dilihatnya. Climb up. Ya. Oke. Saya turun kah? Turun. Ya sudah, ayo, mari turun. Kayaknya kita harus naik sini deh. And find hidden object. Oh, ada chest. Loot, boleh lah ya.
Ada beginian ternyata, cok. Ada yang begini-begini nih. Loot. Give me Oh, greater alah, more. lumayan. I have need of this. Sayang sekali kalau dilewatin, cok. Ini open world kan? Climb up. Sip. Oke, situ ada something. Coba kita ambil. Bang, kok live-nya malaman? Saya habis les, bro. Apa itu pelt? Saya habis les. Kalau Jumat ya, kalau Jumat 8:30. 8:30-an. Climb down. Ayo. Sip. Udah turunnya. Harta. Riches of the ancients. Oh, jangan lupa scan. Nah, kan ada kan yang bisa di loot. Lumayan, koin-koin tuh buat apa sih tidak tahu, ambilin saja, cok. Nah, yang kayak gitu-gitu ambilin aja, cok. Walaupun saya tidak tahu apa itu untuk apa ya, cuma ya sudah lah ya, ambilin aja. Golden bolt, apa itu golden bolt? Tar lu, ada sesuatu di situ di bawah. Sabar. Nice. Dah, yuk, mari naik lagi. Ting bakso lah. Kenapa bakso, cok? Oke, nice. Looting dulu. Buat apa tuh koin? Buat dibeliin sesuatu kali ya? Oke, ini ada lagi. Soft leather. Ambil. Mana lagi? Mana kita? Situ. Ada lagi nih item nih. Banyak. 5, 6, 3. Lumayan, cok. Lah, pertanyaannya, saya harus kemana ini? Kesono belum tuh. Berarti kita naik dulu ke sini. Nah, inilah yang bosan, ini game survival, bukan game cerita, cuma open world. Anda tahu apa ya? Iya, Assassin's Creed. Apa namanya? Open world, cuma aduh, ini gimana naiknya, cok? Oh, dari sana. Open world cuma game story. Nice, dari sini. Ini nggak bisa lari apa ya? Kan rebek banget kalau kayak gini, cok. Taruh, itu di bawah apa? Oh, nggak ada, kirain saya ada sesuatu di bawah. Sip. Oke, ini apa, cok? Ada harta di bawah. Aduh, loncat lah. Climb down. Sip. Ada banyak sekali lootingan. Di situ ada lagi. Apa itu, dapat suling, cok? Coba kita lihat apa sih? Dapat apaan ya? Itu suling buat apaan lagi? Oke, ngulang lagi dari sini. Sip. Naik lagi. Yuk. Fab, pada kemana ya lah? Saya mana tahu, cok. Lah, pada hilang. Saya tidur. Lah. Ini juga Fab ML yuk. Tar dulu, cok. Gue baru mulai nih streaming. Anda duluan aja. Up there. Drop torch. Right. Oke. Bisa diambil lagi ya? Kagak bisa habis, cok. Ya udahlah ya. Oke, apakah ada ya item lagi? Sepertinya tidak. Udah langsung naik.
Naik kemana kita? Situ, oke. Manjat dari sini. Sip, patung-patung dewa aja. Kok ini mirip yang di ini ya? Film apa? Film Moon Knight. Hampir ya. Keren gue jatuh. Sip. Nice. Ada yang lagi perang tuh. Gue liat-liat. Ayo, perang yuk. Soldiers, Baik. of course. Oh, kita baik ya. Kita assassinate. Aduh, duh. Nggak bisa, Cok. Hepzibah, watch out! Fire! Is that you? It is an ambush. You are telling me? Astagfirullahaladzim. Oke, sip. Maneh. Nggak usah sok mantep. Dah. Loot dulu ya kan. Lock dulu, Cok. Nice. Let's go. Satu lagi, bro. Gila. Gerakannya bagus banget, Cok. Ngeliat lu main ke pengen beli PS, tonton aja. Ya sudah, nikmati saja, bro. Nikmati saja. Tidak apa-apa. Fab mau salah udah hidup belum di zaman ini belum. Bangsat. Belum ya. Belum. It's been months. Look at that beard, huh? It's been nearly a year, my friend. It's good to get out and fight. I'm out of practice. Tapi ceritanya nggak bener-bener nyeritain dari awal gitu loh. Ini kayaknya cerita sambungan deh. I've killed one of the Yang nggak masked ones. dijelasin dari awalnya gitu loh. Oh, no. Come. It has been a long road. It has been a long road. Did it rest? No. No rest. Not until all the masked one's guts lie baking in the sand. Kontak. I have missed you. Oke, kita ngapain nih? Where is your mouth? Di Oasis. Ah, Wah, kita naik onta, Cuk. let us go. Widih, mount segitiga. Oke, seperti biasa. It has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. But Ntar the lu, saya mau soldiers ngendalin set up onta a ya, Cuk. garrison, and they rule over all. A garrison in Seawood. Asik. Ptolemy wants Ngontak the kita. entire region kept on the hill. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. Follow road aja lah ya. But do not forget, I have my own justice to pursue. I knew I could count on you, Sammy. Seri. Siapa itu Seri, Cuk? Follow Hepzefa gimana itu namanya, What Cuk? happened here? The garrison What soldiers are happened brutal. here? If they suspect the villager is lying to them, they burn his neighborhood. And worse. Tuh dia tuh kok bisa cepet ya? Saya, waduh, ada yang di itu tuh. Digantung. Hepzefa. Welcome home, Bayek. Welcome home. Waduh, dunianya luas sekali. Siwa. Ayo, mari kita turun. Ini nggak bisa lari ya? Gimana sih lari? Asik, pada nunduk, Cok. Waduh, main ditabrak aja, Cok. Kok ditabrak aja? Tolong. Oh, ini budak. Oh, budak, Cok. Patut. Coba. Jangan lah ya. Udah lah ya. Kasihan. Ayo. Oke, itu ada patung apa itu? Ini nggak ada badannya pula.
Ini keren sih, kalau diikutin keren sih. Cuma kayaknya tidak cocok untuk streaming di YouTube. Tapi ya saya lanjutin aja lah ya. Cok, jalan. Astagfirullah. Tapi kotanya hidup sih. Grafiknya yang agak kurang menurut gue. Oh. Leave your mount. He will not stray far. Go ahead on him. Ayo, turun. Turun, Cok. Oh, turunnya pencet bulat. Astaga. Apa ini? Loot. Dapat panah. Oke. Apa kita? Rest, my friend. Aduh, It has been a gamenya difficult slow day. banget. I have no interest in rest. You must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Rabia! My Rabia! I have worried about you. You know me, eh? You should be worried. Sebentar kawan. Kayaknya saya perlu ini deh. Gedein suaranya di sini kecil banget. Ntar lu. Oke. Cuts? Contusions? I'm fine. Sit! Sit! Tonton aja. I'll take care of it. You haven't changed. And I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed. But you, I can count on. Oke, gua belum saya belum benar-benar paham apa yang terjadi di sini loh. No, Cyrus. I thought you would never wake up. Rabia patched me up and I let you sleep. You need to be alert to tangle with Mejunumun. In fact, my friend, a new bow. Panah. See if you like it. Oke, kita lihat ya. This go to hit is right in the head. L2 aim. One of the dummies is sturdier than the other. Kalau ini di badan tidak terlalu berpengaruh. Kalau di pala baru sakit. Oke. Easy lah ya, mana-mana. Apa tuh, ada yang lari tuh? What is it? Soldiers are coming for you! Go. Come, quickly. Kita sneaky nih kayaknya nih. Yuk. Mari sneaky. Hepzibah! We're just here to talk. Hepzibah. Jack's been killed. Your friend the Magi may have been involved. Come out if you wish to clear his name. Prepare an ambush. Neck! They will find my letters and burn down my place. I will be executed. Don't worry. I will take care of this. Anjir, santai banget lu. Watch out! Apa sih? What's that? Who's there? Keep low. Oke. Keep low. He is getting too close. Hey, wait. Take down segitiga. Sip, mantap. For the rest of them. Ada lagi tuh. I will slip around behind them. For the love of Ra. Loh, do not dia let them nggak ban my dia nggak house. ketahuan, astaga. Cok, awas. Astagfirullahaladzim.
Sip. Sabar ngumpet dulu, Cok. Oke, diumpetin sama dia. Sip, pintar. Tidak bakat mainan beginian ya. Sini coy. Si bro, sini bro. Buset, bocah ngapain itu? Nice. Itu dia. Loot boleh. Oke, loot. Ini juga panah lumayan nih. Oh, udah, deng. Oke, ada lagi di atas. Sip, bisa naik lewat sini. Mantap. Nice. Let's go. Enak nih kalau kayak gini nih. Di bawah ada 2. Any trace? Nothing. Sip. Satu lagi dah. Easy, Cok. Sini Anda. Ya. Dah. Looting dulu. Sabar dulu, Hemzeva. Lah, bocah masih. Dah. Daripada Anda kesakitan, ini langsung saya eksekusi. Iya toh? Ya. Sip. Dah. Sini. Hemzeva mana? Dalam ya? That does it. That Thank you, does buddy. it. I told you these Negati idiots do not care. I cannot believe they're gone. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties of Siwa. Oke, Magi duty. Duty of All Siwa. the problems of Siwa are here. I try to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real That problem I is that can many do. Sabar, Cok. Sebentar, sabar. people were hopeful when they first arrived. Surely things would improve. We soon learned Main the di true gablok nature. aja. Siapa itu, Cok? I fear for the safety of their family, priest. I will move them to a Medu more namun. secure area. That is the man. The we are up Ibis. against. Oke, ini kayaknya bos I will terakhir find kita. him and kill him. Medunamun is a lot Find more him powerful and than kill him. others, and he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The Tapi soldiers took everything mukanya. in the village. I will talk to the blacksmith. Mukanya Yes. agak kurang dari apa namanya ekspresi mukanya, Cok. Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. Grafiknya rada kurang ya, ini padahal game 2018 loh. Ubisoft halo. Senu, old girl. Agak-agak gimana gitu. Rabia has nursed it to health. I must thank her. People are Raven, desperate for your help. Raven. They'll help you if you help them. Ulang. I understand. Asik. Yang akan jadi mata kita. Oke, quest complete. Oke, jadi damage and health increase. Ya, terus ini ada satu melee lagi. Enggak mau saya. Quest ada Saya mau ngerjain coba side quest dulu. Ability.
Perry. Ini penting. Dah. Itu paling penting. Oke, so jadi sekarang kita mana? Oh, kita ke side quest dulu. Kita level 2 kan? Oke, ini range hunting bow. Sip. Kita level berapa ini? Level 2, oke. Yuk, mari. Oh, ini ntar lu side quest itu ngapain? Craft a breastplate. Accept all. Dah. Quest. Terus quest. Buset, ada 3 ini. Itu apa itu? It can be found on certain animals. Di mana itu soft leathernya? By the way. Di mana itu, Cok? Soft leather itu, Cok. Nemuinnya. Mana onta gua? Nah, ini dia. Coba kita ke yang lain, ini. Oke, no. Mari. Awas, coy. Awas, misi. Permisi. Tabrak semua tabrak. Permisi. Lewat sini aja lah ya. Bisa kan? Ya. Awas. Bu, misi, Bu. Nah, lo kan. Waduh, di atas sono, Cok. Mari kita naik. Oh, bentar. Sabar, tadi ada hewan, Cok. Oh, itu dia. Saya mau buru hewan dulu. Bentar. Apakah bisa dapat soft leather itu? Ya, hewannya kagak kabur. Oh, kabur ding. Sip. Oh, dapat soft leather. Boleh lah itu. Kita buru-buruin dulu. Mana tadi? Mana rombongannya, Cok? Kok tidak ada rombongannya? Mana tadi? Ya udahlah. Kita ke atas, yuk. Nah lo, onta gue ngamuk. Sabar. Iya. Lewat sini kan? Bisa? Mari. Ayo, Cok, naik. Terus. Oke, kita berhenti di sini. Kita naik manual. Bisa nggak naik manual? Nggak bisa, astagfirullah. Berarti nggak bisa lewat sini. Harus lewat jalannya. Ya sebenarnya harus lewat jalannya sih, cuma saya aja rada bader. Oke, cancel. Ada begituan. Nice. This will be enough. Thanks to Neith, goddess of hunting. Oke, ini kita bisa nge-craft sih, tapi nanti aja. Kita ke atas dulu. Bisa sih nge-craft dari sini ya? Bisa nggak? Oh, ini. Craft. Nah, ini apa ini? Tahu apaan? Quest complete, yes. Dah, itu side questnya udah complete 1. Mari. Dah. Oke. Mana, Cok?
Oke, di situ. Itu jalan masuk. Dah, oke, lewat sini. Yamana Cave. Kill bandits. I and I used to come here as kids. Berarti kita harus turun dong. Kalau Bandits kill was bandits. inside. I must get there. Ini bandits bukan? Bukan ya? Is that you? What are you doing? Oh, ini teman, ini teman. I heard you, man. Keep quiet. Ini teman-teman Hey, teman. Who will aid me? bastards took over this way. Almost. Lawan kita baru bandit. Dua-duaan kesini lagi. Sip, satunya nggak tahu. Sip deh. Sini, ayo. Sini Anda. Tak. Nah, loh, dapat lagi satu. Yes. Bisa gua looting itu ya? Oh iya, Cok. Dapat bow. Hunter bow. Boleh lah ya, pakai lah ya. Ini. Rare lah gitu, ungu. Cok, sini coy. Sini masuk, sini masuk. Nah, loh. Mulai dia berjaga-jaga. Ingin menarik pedang, tiba-tiba mati nih dia nih. Oh no, temennya nggak ngelihat loh dia loh. Bodohnya. Sini Anda. Ya. Sip. Waduh, di mana ini? Piye ki? Turun kita. Treasure. Oh no, ketahuan nama yang gede kayaknya. Oh. Sakit, Cok. Level 3 dia. Kenapa ke sono? Locknya, Cok, salah lock. Tolong. Wah, banyak, Cok. Mati gue. Mati. Mati. Lah. Panah B ya? Kalau kayak gitu panah aja ini. Bocah 2. Nice. Oh no, mati saya. Astagfirullahaladzim. Mati, Cok. Belum apa-apa ini, ya Allah. Oke. Mari mengulang. Asik. Did you know? Ngulang dari awal banget dong. Lah iya, Cok, dari sini, astaga. Kill the bandits. Dari bawah harus. Astagfirullahaladzim. Dear Amun, help me. Is that you? What are you doing? Ya, dari sini kita. Bandit. Sip. Enggak, ini enggak susah. Ini tadi saya salah aja. Enggak susah kok ini.
Yes. Aduh, ini bocahnya ngikut lagi, astaga. Ayo keluar ini lo. Masih ada. It's belakang ada. Eat what? Sabar, Cok. Ya, turun. Sini dong, naik dong. Anda. Nah, lo. Kebakar, Cok. Kok dia kebakar sih? Panah saya padahal panah biasa loh. Sini Anda. Nah, lo parry, bro. Nice. Mana lagi? Di bawah masih ada sih. Kayaknya di bawah masih ada deh. Masih ada ya? Nice. Masih ada, Cok. Masih ada satu. Up. Itu ada yang gede tuh. Sini botak. Nice. That's it. Loot. Anjir. Tawan. Wih, hehehe, buset deh. Sakit tuh, Kak. Wih. Mati lagi dong. Ah, jangan mati lagi lah. Nyangkut. Sabar. Astagfirullahaladzim, mati lagi, cok. Belum biasa saya mencetnya. Oke, ayo coba lagi. Ini kayaknya nggak bisa diperangin gitu deh. Emang harus apa namanya? Aduh, darah berkurang lagi, belum apa-apa, Cok. Oke, ayo, serius dulu. Oke, ayo. Is that you? What are you doing? Good. Aduh, belakangnya ada, Cok. Duh, nggak ngeliat dia. Temen yang ngejulak di depan dia. Sini ada. Padahal lawannya cuma bandit, Cok. Gimana mau ngelawan si siapa tadi tuh? Bos besarnya. Tandain dulu, tah. Naik kah dia, naik dong. Nah, gitu dong. Udah, panggilin aja satu-satu sini. Panggilin B. Naik, ayo sini, Cok. Nice.
Tuh, saya mencet apa namanya, mukul masih mencet kotak gitu loh. Oh, satunya naik. Sebentar, jangan naik dulu. Sip. Udah, ayo naik. Nice. Di sebelah kiri saya ada kayak ada yang nafas gitu loh. Nice. Udah, kelar. Ya. Hey, wait! Sip. Mati. Take down. Ini dia nih yang ribet nih. Loot dulu kali ya, kita kabur. Ayo, Cok. Ayo. Nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan. Aman. Cok, masih aja ketahuan. Lari. Susah sekali, Cok, ini game. Nice. Lah dia kok dia turun sih? Nice. Mati tuh kayaknya. Mukul R1, Cok. Saya mukul kotak aja loh. Combo apa itu? Kok susah banget sih? Fight-nya susah banget, Cok. Nice, mati. Lah dia mati itu. Terkapar di situ dia. Doi terkapar. Ini loot. Oke, lag. Ada yang gede nggak sih? Nggak ada. Oke, sip. Mari yuk, loot yuk. Ngeloot yuk. Ammo full. Saya padahal tadi pakai ini loh, pakai panah. Oke, dapat hunter bow lagi, tidak berguna. Saya sudah punya yang bagus. Sip. Jangan lupa. Takutnya masih ada musuh nih. Kayak begini-begini nih. Tadi masih ada sih satu di atas. Treasure 3. Ini kita nggak bisa ngeliat nih dari atas. Ini apa ini? Di sekitaran sini. Udah nih. Berarti kita coba cari jalan lain. Oh, masih ada satu tuh musuh di atas. Mati dia. Biarin. Temen gue mati. Anda selanjutnya sini. Powerful banget ini panah. Harus mati 2 kali dulu ya. Ini side mission nih padahal nih, mohon maaf. Udah. Loot. Udah, full. Sudah. Treasure masih ada 1. Treasure-nya 1 lagi. Di mana itu treasure, Cok? Ini. Udah.
Gimana cok treasure-nya? Astagfirullahaladzim. Kaget gue, kirain siapa. Thank the gods. The farmers need this desperately. I'm very grateful, Bayek. It's like having our Medjay back again. I'm glad I could help. May Amun walk with you, Seni. Treasure masih ada 2 cok. Masih ada 1. Di mana ya? Wait, sabar bro, saya cari dulu. Iseng aja, iseng. Siapa tahu bisa mati ya. Kayak di atas itu saya belum cek sih. Atas sih. Ini nih, di sini kayak nih. Coba ya. Sepertinya, sepertinya. Ammo full. Loh, ngapain Anda di jerami? Ya, naik. Naik, ya. Nah, itu kah? Bukan juga, cok. Di mana, cok? Harta karunnya ya Allah, satu lagi. Nanggung banget. Nanggung ini. Ini dia. Pas banget depan mata. Dah. Sickle sword. Apa tuh? Coba dong. Boleh kali. Oke. Tapi lebih lambat sih. Ya nggak apa lah ya. Yang penting sakit. Udah nggak apa. Apa itu? Ayo, mari kita ke quest selanjutnya. Gear ada yang baru? Nggak ada yang baru. Ability. Inikah weapon barrier? Bisa bawa 2 sip. Bawa 2 pedang, tapi ntar aja sih ini. Ini apa nih? Airstrike. Nanti saja. Ini headshot XP. Ini nanti saja. Ini apa nih? Berkuda. Hold to sit. Oke. Bisa nih. Lumayan juga. Ini apa nih? Oh, ini juga boleh lah. Ya, tapi 2. Ntar aja berarti upgrade nya. Sebentar. Berarti questnya side quest family reunion. Onta. Yuk, mari. Ini gak bisa lebih cepet ya? Apa jalannya? Out of the way. Out of the way. Gak usah side mission lah ya. Langsung quest. Langsung ini aja main mission lah. Dah. Kok sepi Fat? Ya gimana ya? Memang lagi sepi. Is that Bayek the Medjay? Bayek, take care. See you at the gate.
Memang lagi sepi ya seperti ini. Buset. Itu musuh ya? Nah kan. Astagfirullahaladzim. Tuh kan musuh, cok. Kejar saya. Oh, ini musuh kok. Lari. Nggak bisa ini. Cannot ini, cannot. Mati lu. Bleeding, coy dia. Shield me, brothers. I must not fail. Wah, saya nggak bisa tuh masuk lewat situ. Waduh. Headshot. Oh, enggak dong. Enggak headshot. Headshot nih. Yes. Nice. Dah. Oke, berarti kita harus jalan manual. Ya. Nggak bisa, apa namanya. Halo anak kecil. Halo Bu. Isi Bu. Ini tempel penjajah kita kah? Egyptian soldier. Weh, coba itu thumbnail Outlast. Kok muka gua agak main Outlast aja, Fab. Oh lah, Outlast kan udah tamat, cok. Buset, bocah masih ngejar. Ini lo. Mamam lu. Nice. Lu makan tuh ye. Kena tuh. Tahu kenapa kagak. Asu. Sini kau. Dah. Mari kita kayaknya find and kill Medunamun. Nah, ini kayaknya di sini nih si medu-meduan. Kita pakai burung. Oke, target di situ. Di mana sih dia? Yang mana sih? Ini guard. Defending apa sih, cok? Ini kita scout dulu nih. Takutnya banyak orang, cok, dalamnya. Oke, itu kayaknya target kita di dalam sini nih. Ini dia. Defending. Mana Medunamun ya, cok? Ini ya? Oh iya, ini nih. Yang beda sendiri nih. Kesip. Dalam situ dia. Burik Fab lah, iya emang burik, tahu kenapa ya? No, lihat lah. Oke, kita ke atas sana. Ini dia nih yang saya suka dari Assassin's Creed, parkurnya. Keren sekali parkurnya. Sip. Nah, ya. Asik. Dia ke bawah mana sih? Ke gedung situ ya. Berarti kita ke tembok ini, jalan terus. Ya. Mari kita naik. Oh shit. No, ketahuan. Sip. Hampir ya ketahuan, cok. Sip, nggak apa ini. Aman kalau cuma satu.
Oh boleh kali di loot dulu itu. Loot dulu ya. Dapat koin lumayan. Mati Anda ya. Cok banyak kali guardnya ya Allah. Wah mati nih gue. Mari. Ayo. Ke atas. Wih sakit cok. Ah itu dia ya. Itu misinya ya. Dia kemana sih tadi? Medumanun itu. Si yang harus kita bunuh itu. Apakah bisa kita bunuh dari atas? Bisa nggak sih? Work with me. Maintain the protected formation. Shit! The hunters is down. Lock dulu, sabar. Oke, sip. Ganti. Agak kena, cok. Astagfirullahaladzim. Sempit. Asik. Ngapain gue ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang satu lagi dong, lock. Aduh. Kayak orang tolol gue main beginian. Sip. No, mati dong. Nah lo ngapain cok? Duh mati. Kunaon Eta mati cok. Kayaknya emang nggak bisa apa. Outlast saya cok. Outlast udah tamat cok. Outlast udah tamat. Saya nggak bakal mainin ini sih. Ini buat saya sendiri aja nih game. Tidak bisa di streamingin. Streaming kayaknya saya main game-game yang langsung ini aja deh. Kayak PUBG apa-apa gitulah. FIFA. Tidak bisa saya main ini. Sip. Oke kita ngulang sekali lagi gagal udah. Dan deh. Yuk. Mari tadi kan ketahuan tuh awalannya. Sekarang jangan sampai ketahuan. Ayo. Kayaknya ini game lebih cocok buat pribadi sih. Oke itu dia. Bisa kita panah nggak sih? Panah aja ya. Aneh. Kita coba ini aja. Astagfirullahaladzim. Oke. Sabar, cok. Ada yang tombak dari belakang. Sabar. Rebek banget nih orang nih. Elah mati lagi gue dong. Asu. Cok. Alah makjang kayak orang bodoh main ginian. Ini game apa coba? Dah. End stream dah. Asu. Tidak akan main